Pozdrav dobri ljudi, dobrodošli na kanal Inner Warrior, ja sam Edo, za sve vas koji ste prvi put tu, domaćin ovoga kanala. Evo, došao opet vikend, prilika da snimim novi video. Izabrao sam današnju temu, bube su u hrani. Nastojat ću pričati samo o tome i možda još malo neko je postavio pitanje u prošlom videu šta mislim o ovom pomorskom dobru. Mislim da ništa nije dobro u vezi toga. Evo, smislio sam vam jednu novu pjesmicu za ovu temu, bube su u hrani. Ne znam da li se sjećate one tajčine stvari od tajči, bube su u glavi. Znači ovako ide pjesmica. Bube su u hrani te teorije, bube su u hrani zavjere, bube su u hrani, došlo je i to je novo normalno. Evo, pozivam Bulića i Sašu Lozara da snime neki hit na tu temu. Bube, kao sad je to postalo aktualno. Ako ste mogli primijetiti, znači mene čisto u cijeloj toj priči je fascinantna ta psihologija koja se vrti kroz medije. Kako nagovoriti ljude da počnu raditi nešto što do sad nikad nisu radili, odnosno da rade ono što im je neobičajeno. Kako ih nagovoriti na to nešto novo. Pa sad vidite kako se u biti trivializira ta tema, odnosno da to ništa nije strašno. Normalno opet se počne etiketirati sve one koji se tome odupiru, pa se već pojavio taj neki termin, nekakva ektofobija ili tako nekako se zove, znači ljudi koji imaju strah od kukaca. Znači svi vi koji zazirete od toga, vama se sad nalijepila ta etiketa. Isto kao što su u ovoj prvoj priči sa pandemijom, odmah su se nalijepile etikete antivakseri, nakon toga i sve ostale ravnozemljaši i tako dalje. Znači to je sad postalo vrlo aktualno u medijima. Međutim, kroz medije se to trivializira kao nije to ništa, kuksi se jedu svugdje, to jest negdje drugdje u svijetu, oni su kao prisutni u našoj ishrani ljudskoj i tako dalje. Međutim, ima jedna druga stvar, a to je ako je to biti tako bez veze, mislim, čemu ta silna reklama oko toma, čemu ta pompa? Znači, bitno je da se priča u medijima, se uvijek kad se želi progurati nešto, onda se ta tema isturi. Isto tako jednog dana, odnosno već ova priča sa pedofilijom, znači isto tako će se to nekako početi trivializirati i na mala vrata će to polako ulaziti u normalno. Ne znam, bubam kad se budu htjele pit fekalije ili jest fekalije, onda će vam se isto to tako trivializirati, pa nije to ništa, pa to se filtrira, pa ovako i onako, na kraju je to sve čisto i kao može i to. Znači, apsolutno sve se može čovjeku podvaliti ako mu to plasirate na jedan pametan način. I sad je pitanje biti zašto sad te bube, mislim kad mi imamo toliko te hrane, odnosno Hrvatska koja u biti bi mogla biti samodostatna po tom pitanju, mi u biti hranu uvozimo, nego sad mi odjednom, znači uz sve našu zemlju i to moramo kao početi jest bube, a nikad ih u životu tu nismo jeli. Znači, ok, tamo znači, kao što možete vidjeti, one se već uspoređuju, pa kao isti vrak su bube ove šumske, odnosno ti kukci i ovo što mi jedemo kao bube iz mora. Kad pogledate, praktički da, ovi nekakvi škampi, račići i tako dalje, vrlo sliče tim zemaljskim kukcima i sve to stoji. Međutim, tu uvijek postoji nekakva agenda. Prvo je normalno, uvijek je u pitanju nekakav profit, vjerojatno je puno lakše uzgajati kukce, jer ih stavite, ne znam, u jedan manji prostor, znači vjerojatno ne zahtijevaju puno prostora, vrlo brzo se množe i znači to je već samo po sebi tako isplativo. Oni to normalno prezentiraju kao taj proteinski sastav, vrlo je to hranjivo, bla bla bla. Međutim, mi u biti ne znamo. Znači, ljudi negdje jedu kukce dugo, ali možete vidjeti da ti ljudi na istoku izgledaju kako izgledaju. Znači, to je sve nekakav produkt dugogodišnjeg, znači ne dugogodišnjeg, znači kroz milenije, znači određene ishrane. Pa je poznato da ljudi na istoku u biti imaju problema i sa kostima, inače ako ste mogli primijetiti, Kinezi su često rahitični, odnosno mršavi, mali, sitni, Japanci i tako dalje.
znači te nacije izgledaju tako kako izgledaju. Mi ne znamo u biti kako će taj organizam reagirati na prisutnost tih određenih proteina. Proteini imaju jednu specifičnost, a to je da organizmi znači, to razgrađuju. Znači uvijek te proteine složene koje mi unosimo, to organizam razgrađuje na jednostavne aminokiseline i onda to postane dio našeg građevnog materijala. I ako ste čitali Bibliju, znači u prvom dijelu same Biblije, u knjizi Postanka, čak i tamo je priča o manipulaciji ljudima putem ishrane. Pa imate prvi dogovor, odnosno kad je Bog se objavio, pa je dao prvi zakon, onda se nije smjelo jesti, znači jeli su se samo plodovi i sjemenje, ako sam dobro zapamtio, znači i onda ste mogli primijetiti da su u to vrijeme, odnosno Adamova loza, da su ljudi živjeli nekih 930 godina, znači oko 900 godina. A onda se dogodio veliki potop i nakon velikog potopa Bog je objavio se opet novi, znači sklopili su novi savez. Bio se znači čak i se spominje i Duga predstavlja kao neki taj sporazum između čovjeka i Boga da se takav potop više neće dogoditi. I onda je znači donesen novi sporazum, odnosno novi zakon gdje je Bog dozvolio da ljudi jedu apsolutno sve što puže, gmiže, leti i tako dalje. Bilo je zabranjeno jesti samo u biti ljudsko meso, odnosno ljudsku krv pit, znači kanibalizam je bio zabranjen, sve ostalo je bilo dozvoljeno. Međutim, nakon tog novog sporazuma, životni vijek čovjeka pada. Ima još jedan detalj, znači ljudi su, u biti Bog je rekao da ljudi neće više, znači da im neće dozvoliti da oni žive tako dugo isto kao i ti bogovi, to je slično kao i ti bogovi i onda im je skratio životni vijek na 150 godina. Sad je tu pitanje, znači taj Bog iz Starog Zavjeta po mom mišljenju nije pravi, mislim, to je u biti moguće da su to nekakvi entiteti jer se spominje više njih, znači Elohimi, ono što u biti Zakarija Sičin govori, to su ti Anunnaki i nekakva bića možda koja su došla ko zna od kuda, nekakva napredna civilizacija i oni su u biti ti koji su se pojavljuju tu u Starom Zavjetu, ali ih mi interpretiramo kao da, mislim tu se to svakako interpretira, ali uglavnom se to interpretira kao da je to taj Bog. Neki to vrhovno neko biće, ali mislim za mene osobno Bog je nešto znači, nezamislivo i nema veze sa ljudskim osobinama, a tu u Starom Zavjetu i taj Bog ima uglavnom ljudske osobine. I znači on je odlučio da će ljudi živjeti 150 godina i u biti oni koji su studirali medicinu mogu, vjerojatno znaju taj podatak i to je utvrđeno, znači znanstveno, da je u biti životni vijek čovjeka na neki način ograničen i da u tome to uvjetuje dužina telomera, odnosno na kromosomima neki dijelovi koji se sa svakom diobom skraćuju. I u biti kada bi čovjek živio u nekakvim idealnim uvjetima pod staklenim zvonom, možemo to tako reći, onda bi njegov životni vijek bio maksimalno negdje 125 godina. Međutim, meni je to činjenica interesantna, znači da se je utjecalo znači, na tu ishranu ljudsku, odnosno da je to baš spomenuto u Bibliji s nekakvim razlogom po mom mišljenju i mislim da je u biti to bilo na neki način prva ta nekakva genetska manipulacija, jer u biti dugoročno na čovjeka se može genetski utjecati, to je normalno putem ishrane. Mi sad već duže vrijeme imamo tu GMO ishranu i u biti kad je ona počela prije nekih 20-30 godina, znači došao je taj Monsanto, prva je bio je taj GMO kukuruz, međutim danas je prisutna ta GMO soja koja je u biti najviše modificirani taj organizam, ta biljka, odnosno to je grahorica i praktički ne postoji znači soja koja je taj prirodni neki početni soj. Znači, nego su to sve nekakve genetski modificirane inačice. Uglavnom je ona modificirana da bi davala nekakve bolje rezultate, veću količinu proteina i tako dalje.
Onda normalno u toj proizvodnji se uveo i onaj glifosat, taj pesticid koji biti pomaže da znači, rast tih biljaka. Međutim, interesantan je GMO kukuruz koji je modificiran tako da bude otporan na tog nekakvog kukuruznog svrdlaša i u biti je on sam po sebi antibiotik za tu bubicu. Međutim, znate, ako je nešto antibiotik, to znači da je protuživota antibiotik, znači protuživota, nekakav otrov je u pitanju i ok, za tog svrdlaša je dovoljna mala količina da ga ubije, međutim, kako djeluje na taj organizam, moguće je da djeluje i na ostale organizme, ali u nekim većim količinama i kumulativno. Poznato je u toksikologiji da se manje više ne svi nekakvi toksini kod nas talože i znači vi nekakve efekte taloženja toksina u organizmu ćete primijetiti nakon 10, 20, 30 i više godina. Međutim, ljudi nakon toliko vremena ne povezuju to s tim. I tu se vraćamo na ovu priču o tim bubama u hrani, za koje mi u biti ne znamo kako će one djelovati na većinu, znači na gro populacije koja se bude s tim hranila i koja budu duže vremenski to unosila u svoj organizam. Ja pretpostavljam, a to se već spominje, s obzirom da se radi o tim nekakvim proteinima, da bi se mogle razviti nekakve autoimune bolesti, nekakve alergijske reakcije koje, pa možda čak i nekakvi karcinomi i tako dalje, jer šta je, znači bilo kakva ta reakcija stvara nekakvu inflamatornu, znači upalnu reakciju u organizmu, to je u biti automatski nekakav stres za organizam, znači vi koristite svoje energetske resurse zbog toga i normalno vi ste u tom stanju upale podložni opet, znači vaš imunološki sustav je stalno pod alertom i opterećenje i onda ste neotporni na sve ostale stvari. I onda je vrlo vjerovatno da će to prouzrokovati nekakve dodatne probleme. Međutim, to će se vidjeti u nekakvom vremenskom periodu i normalno kod onih ljudi koji budu konzumirali tu hranu koja to sadrži. Međutim, sad je samo pitanje da li ćemo mi imati mogućnost znati i da je takav nekakav sastav dio nekakve složene namirnice, jer kod nas je sve procesuirano i znači vi imate u samoj čokoladi ne znam koliko elemenata ili bilo koje namirnice ima puno elemenata, a u sve ide onaj skoro glukozno-fruktozni sirup je svugdje je prisutan, soja, lecitin kao, znači uvijek je prisutna nekakvi ti lecitini, stabilizatori, oni razni EH-i. Sve je to toliko tih sastojaka ima u toj hrani, sad da li će se, ne znam, zamijeniti kukuruzni škrob sa tim nekakvim brašnom kukaca, da li će to biti naznačeno, neće biti naznačeno. To se sve lako riješi putem tih nekakvih regulatornih sustava, jednostavno regulatorni sustav za Europsku uniju, ne znam, za kontrolu hrane kaže ok, od sad više to će se zvati ovako, neće se zvati tako, znači to se da zakamuflirati. Pa vam recimo konkretno primjer vam je aspartam koji je kod nekih koji to znaju, znači izaziva nekakvu uzbunu i ljudi izbjegavaju tu namirnicu, međutim onda je to zamijenjeno nekim sličnim stvarima kao što je ciklamat ili se to promijeni naziv, pa imate znači invertni sirup ili glukozno-fruktozni sirup koji ima slično, tako ljudi ga izbjegavaju jer nije baš dobar, pa je to može pisati na namirnici invertni šećer i tako dalje. Znači to se da zakamuflirati, na kraju krajeva vrlo malo ljudi uopće čita u biti šta od traga piše, tako da jednostavno nekakva gro populacija će biti izložena toj namirnici i onda ćemo normalno nakon 10-20 godina vidjeti učinke. Znači ja osobno se sjećam u djetinjstvu da to karcinoma nije bilo tako, međutim nakon rata, nakon dolaska svih tih nekakvih namirnica sa zapada, kad je ušao kapitalizam u Hrvatsku, znači kad si mogao, znači kad je Coca-Cola i svi sad taj junk food postao lako dostupan, počeo je nagli razvoj karcinoma
plus to je isto razdoblje kad je na naše područje, odnosno kad je počela ta GMO hrana i znači ulazak tih GM kultura kao što je kukuruz, soja i tako dalje. To je sve u biti doprineslo razvoju karcinoma, a normalno to opet pogoduje farmakološkoj industriji koja se već stoljećima bavi borbom protiv karcinoma, ali eto, uz svu tehnologiju mi još uvijek ne znamo službeno pravi lijek za tu najtežu bolest za ljude. Mada postoje normalno neki znanstvenici koji su davno otkrili vrlo jednostavne metode za liječenje raka, međutim to je onda ismijano, zataškano, ti ljudi su pozatvarani, izgubili su licence i tako dalje, sve znate, da vam ne pričam dalje. Evo, u biti prošlo je 15 minuta, neko mi je rekao da je više od 10 minuta da su video preduga i da gube koncentraciju, tako da neću pričati sad o pomorskom dobru, nego ću to eventualno pričati u nekom drugom videu. Hvala vam na pažnji i bube su u hrani. Evo, sad imate i pjesmicu, možete pjevušiti. Vidimo se nekom drugom prilikom. Ćao, bye!